Pozdrav svima. Danas ćemo raditi lekciju energija vezane jezgre, nuklearna fisija i fuzija iz vaše knjige Jakov Labor, fizika 4, a gradivo se nalazi na stranicama 103 pa sve do stranice 107. Dobro, prvo ćemo kratko ponoviti neke stvari iz teorije koje nam trebaju za rješavanje zadataka. Znači danas je u fokusu uglavnom rješavanje zadataka vezana uz ovu lekciju. Ono što je najbitnije što moramo ponoviti, znači koje su oznake kod kemijskog elementa o kojem pričamo. Najbitnije znači oznaka A, nukleonski broj, koji se još ponekad naziva i masivni broj, i to je ona broj koja se nalazi tu gore iznad elementa. Druga stvar je protonski broj, koji se nalazi znači dolje lijevo od elementa. Osim protonskog, to se još ponekad naziva i atomski broj, koji nam govori koliko ima protona u jezgri, a ovo tu je ukupna suma protona i neutrona. Odnosno, da bi dobili koliko ima samo neutrona, oduzmemo A minus E. Sljedeći pojam koji moramo ponoviti je defekt mase. Oznaka je delta M, a to je pojam koji nam kaže zapravo da je suma nukleona zasebno, kada bi ih zbrajali zasebno protone i neutrone, da je ta njihova masa veća nego što je masa kada su oni zajedno u jezgri. Znači, na primjer, 5 protona, 5 neutrona, kad bi zasebno zbrojili, imala bi veću masu nego što bi imala neka jezgra koja ima u sebi 5 protona i 5 neutrona. Iz Einsteinove relacije, znači ona nam govori da kada taj defekt mase pomnožimo sa brzinom svjetlosti na kvadrat, dobit ćemo izraz za energiju koji nam govori zapravo da se taj defekt mase, odnosno taj manjak nije nestao, nego se pretvorio u energiju. Isto kao što se ta razina energije mora potrošiti da bi se sastavili elementi u jezgru, jednak iznos se mora uložiti energije i da bi se jezgra stavila opet na slobodne nukleone. Znači, ponavljam, nukleoni to su protoni i neutroni. Opet, znači, forma koja će nam trebati, i ona se još naziva i energija vezanja jezgre. Kako dobiti energiju vezanja samo za jedan nukleon? Pa jednostavno podijelimo ukupnu energiju sa brojem koliko ima nukleona. Znači, ako u jednoj jezgri ima 5 nukleona i njezina energija je, karikiram, 1 joule, onda će energija samo jednog nukleona biti 1 joule podijeljeno sa 5, znači 0,2 joule. Sljedeći o čemu smo pričali, znači graf koji nam govori koliko energije moramo uložiti da bi izbacili jedan nukleon iz jezgre nekog elementa. Znači, ovaj graf nam zapravo kaže da na y osi se nalazi ta energija za izbacivanje jednog nukleona E1 u mega elektron voltima, i na x osi zapravo koliko koji element ima nukleona. Drugim riječima, za izbacivanje jednog nukleona iz jezgre trebamo najviše energije uložiti kod željeza, a najmanje energije moramo uložiti kod vodika. Nuklearna fuzija, znači to je pojam koji smo koristili kada govorimo o spajanju jezgara. Znači, nuklearna reakcija spajanja jezgara. Proces se zapravo naziva termonuklearna fuzija. Zašto termonuklearna? Pa jednostavno zato što da bi spojili nukleone u jezgru, moramo ih približiti dovoljno blizu da počne djelovati nuklearna sila. Ta nuklearna sila je i užasno jaka, ali ima zapravo jako kratki domet. Znači, ona je također sila koju moramo savladati da bi približili elemente je električna sila. A da bi savladali električnu silu moramo uložiti energiju, odnosno drugim riječima moraju se kretati naši nukleoni, moraju imati neku kinetičku energiju koja je zapravo dovoljno velika tek na visokim temperaturama. I zato se taj izraz naziva termonuklearna fuzija. Ona se događa na Suncu. Znači, na Suncu se događaju reakcije gdje se zapravo spajaju elementi vodika u jezgru helija. Znači,
4 elementa vodika u nuklearnoj fuziji se spajaju u znači element helija. Drugi primjer termonuklearne fuzije je zapravo u hidrogenskoj bombi. Ta reakcija znači nastaje kod spajanja deuterija i tricija znači u toj reakciji nastaje helij i jedan znači neutron. Ono što je bitno da primijetite, opet znači u reakciji zbroj ovih gornjih elementa sa lijeve strane i sa desne strane mora biti jednak. Isto tako i sa donje. Znači, nuklearna fisija je, ajmo reći, suprotan proces, to je proces u kojem se zapravo jezgre cijepaju na različite druge jezgre i neutrone uz oslobađanje energije. Znači, neutron pogodi jezgru urana 23592, nastaju fragmenti fisije, odnosno to što smo učili su to kriptoni i bari, oslobađa se energija i nastaju nova 2 do 3 neutrona koje izazivaju lančanu reakciju. Dobro, idemo rješavati prvi zadatak, znači to je zadatak 1 sa stranice 107 u vašoj knjizi. Ako je masa jezgre litija 7Li za 0,042 U manja od zbroja masa slobodnih nukleona koji je čine, kolika je energija potrebna za oslobađanje jednog nukleona iz jezgre litija. Znači odmah možete vidjeti da nukleona u ovoj jezgri ima 7. Pa ajmo zapisati te podatke koji su zadani. Ok, znači prvu rečenicu možemo odmah iščitati da je masa jezgre manja za toliko U od mase slobodnih nukleona. Znači naš defekt mase 0,042 U. Također iz ovoga možemo čitati da je broj nukleona 7 u jezgri. Pitanje glasi kolika je energija potrebna za oslobađanje samo jednog nukleona. Znači računamo prema formuli koju smo ponovili, ukupna energija podijeljena sa brojem nukleona. Ja također znam da ukupna energija se računa kao defekt mase puta kvadrat brzine svjetlosti na kvadrat. Pa možemo onda samo ovaj tu izraz uvrstiti ovdje pod ovu brojnik staviti, uvrstimo podatke, znači da ponovimo C je 3 puta 10 na 8 metara u sekundi. Kad se to sve uvrsti, možemo dobiti naše rješenje. Opet da ponovimo, znači UC na kvadrat, samo taj izraz iznosi 931,5 mega elektron volti. Znači samo ovaj izraz je ovo. Uvrstimo kalkulator i dobijemo da je zapravo energija potrebna za oslobađanje jednog nukleona 5,6 mega elektron volti. Dobro, zadatak 2 na stranici 107. Izračunajte energiju koja se oslobodi fuzijom jezgara deuterija i tricija u jezgru helija prema jednadžbi. Ovo je inače jednadžba reakcija koja se događa u hidrogenskoj bombi. Inače ono što možete opet primijetiti da je zbroj nukleonskih brojeva s lijeve strane jednak zbroj nukleonskih brojeva sa desne strane jednadžbe. Isto tako protonski, odnosno redni broj je jednak s lijeve i sa desne strane, to jest njihov zbroj. Pitanje glasi kolika se energija oslobodi pri nastanku 1 grama jezgara helija. Dobro. Još također u zadatku će biti zadano, znači da odredimo kolike su mase tih pojedinih elemenata, ali znači mase u nekakvim relativnim omjerima, odnosno sa ovim faktorom U, tako da je zapravo masa vodika 2H 2,0,1410 U i slično tome, znači helija ima zadano 4,00260 U i tako dalje za tricij i za neutron.
Masa izgara helija koja se traži, to je znači 1 gram. Isto tako molarna masa helija, znači očitamo je odavde. Znači 4 grama po molu. Prvo što moramo izračunati znači defekt mase iz ove jednadžbe. Kako to dobiti? Pa jednostavno oduzeti masu elemenata sa lijeve strane minus masu elemenata sa desne strane. Znači masa deuterija plus masa tricija minus zbroj, znači primijenite ovu zagradu, vanjske zagrade, minus broj masa svih sa desne strane, znači helija i neutrona. Uvrstimo poznate podatke i dobiva se da je defekt mase 0,01889 U. U redu, znači izračunali smo da je energija za nastanak jednog elementa helija, znači energija koja je potrebna, znači koja se oslobađa je 0,01889 U puta C na kvadrat. Odnosno, umjesto UC na kvadrat pišemo 1031,5 mega elektronvolti, tako da je ukupna energija znači za u onoj jednoj reakciji, znači za jednu jezgru helija 17,6 mega elektronvolti. Naravno to nije dovoljno, znači ono što moramo otkriti dalje koliko ima jezgara u 1 gramu. Da bi to otkrili koristimo navedenu formulu i da možemo računati ukupnu energiju. Ok, znači masa je 1 gram, molarna masa 4 grama po molu, Avogadrova konstanta 6,022 puta 10 na 23 mol na minus prvu. Odnosno, kad vrstimo sve te podatke u kalkulator, dobijem podatak od 1,5 puta 10 na 23 jezgara u 1 gramu helija. Ukupna energija je onda broj jezgara u tom 1 gramu puta energija, znači samo kod jedne jezgre. Uvrstimo podatke i dobivamo rezultat od 2,64 puta 10 na 24 mega elektronvolti. To možemo prebaciti u našu standardnu jedinicu za energiju, a to su džuli. Znači umjesto mega pišemo 10 na 6, umjesto E pišemo 1,6 puta 10 na minus 19. I tada dobijamo podatak od znači 1,6 puta 10 na 13. Možete vidjeti, znači samo se ovaj eksponent sa bazom 10 i ovaj eksponent sa bazom 10 se smanjio 6 minus 19 je minus 13. I kad to sve uvrsti u kalkulator, konačni podatak u džulima je 4,2 puta 10 na 11 džula. Znači kod izgaranja, to jest kod fuzije 1 grama helija dobiva se energija od 4,2 puta 10 na 11 džula, odnosno 2,64 puta 10 na 24 mega elektronvolti. Ok, u zadatku nadalje se traži koliko bi nafte moralo izgorjeti da se oslobodi toliki iznos energije, znači koliko se oslobodilo kod fuzije 1 grama helija, ako je specifična toplina izgaranja nafte, odnosno količina topline koja se oslobodi izgaranja kilograma nafte, 46 megađula po kilogramu. Dakle, za istu energiju 1 gram helija i koliko treba nafte za taj ekvivalent energije. Ok, znači vidite da je tu mjerna jedinica malo neobična, znači megajoule po kilogramu. Znači megajoule jedinica za energiju, kilogram jedinica za masu, znači ovaj Q je zapravo neki omjer energije i mase. Pošto je Q jednako energija kroz masa, onda zapravo možemo reći da je energija jednako Q puta masa. Odnosno malo kad to izokrenemo, masa je energija kroz Q. Pošto je Q 46 megađula po kilogramu, umjesto mega pišemo 10 na 600, dobijemo samo džule po
kg. Uvrštavamo to u formulu i dobijemo da je to znači energija koju tražimo, znači za koju tražimo masu je 4,2 puta 10 na 11 džula, podijeljeno sa Q, konačni podatak je 9130 kg nafte. Znači za istu energiju koju smo dobili iz 1 grama helija, fuzijom treba nam izgorjeti 9130 kg nafte. Odnosno to možemo zakružiti na približno 9 tona, ili da budem precizni 9 tona i 130 kg.